Bai, bueno, norria oso gogor bat, bai beraien partetik eta bai gure partetik, ez? Duelo askoku eta indar askoku eta fisiko askoku eta bueno, azkenin baurek hobeto jakin izan dabe azken metro horietan jokatzen, azierto goxuki dabe, gure bizkarra hobeto bilatu dabe eta bueno, azkenin hau golak sartzea eta eurek horretan hobek izan dit, eta ikesi eta berrurrengune hobeto nahi. Bai, ikusi gaur ze jaun ondo, zen ikuste gauza batzuk eduzela ondo, ikusi ze dagoen hobetzeko eta bueno, beti etxeunez, analisi baten gaurko rendimientuana, zan egon garin bai kolektiboki eta bai individualki eta horren arabera, bueno, hurrengo larumaterako partidu prestatu. Sí, bueno, la verdad que en esa primera parte nos ha condicionado esos 2 goles ahí de seguido. También hemos tenido nosotros ocasiones, unos palos, otros manos a manos y muchas ocasiones que si hubiésemos metido hubiese sido diferente el partido, lo podíamos afrontar de una manera diferente, pero bueno, se ha dado así y a por el siguiente. Sí, ya tenemos la mirada del Valladolid y es a por lo que va a ir este equipo y sabemos que todavía no ha acabado nada y que está todo por decidir. Bai, bueno, planteamendu garbi batekin atea gara, eta hasieratik, bueno, behaiek jakin du nola horrei aurrein, eta, bueno, sartu eskibuen 2 gol horiek segido minen digu, nahiz eta behaiek baino aukera sose gehiago guk, eta, bueno, ez da sartu garroa lehenengo partian, bigarren partian ikuste buelta ematen zaio gehala, eta pauso horre bat eman deula, baina, bueno, ez dugu lortu helburua eta horrengo partida bira. Bai, bueno, 6 final izango ja, ekipo batzu gaude behian burrukatzen salbatzeko, eta gu gure burua behitu behar dugu final hauetan, ez da deserteko balio bera behitu, eta gure lana ezin. Así que, bueno, gure lana egin beharra dago, eta a ber lortzen.